Edini ljudje, ki so mene ustavljali v Aziji, no, bil sem samo v Koreji, ampak so ljudje, ki so hoteli nekaj poskemati, dobesedno. Koreja je tak razred zase. Ja, pač dobesedno imaš tako grupo ljudi ali ponavadi dvojico, ki pride do tebe in te vpraša, poznaš korejsko kulturo in pol, gremo nekam v McDonald's in pol te peljejo McDonald's, mene niso, jaz sem vedel, kaj je fora. Ampak kakem turiste pa peljejo tako McDonald's in pol naročijo full hrane, itak ti moraš kao plačati, potem te pa še naprej, če gremo zdaj, ne vem, v nek tempel, lahko daš svojim prednikom, veš, neko žrtvovanje in pol vzamejo tako ti 300 evrov za to žrtvovanje. Ja. Let me tell you about the time. Oh my God, there's a story there. Let me tell you about the time I randomly joined a Japanese cult. Right, to pa imajo. Pač zdaj tisto že pozabiš, malo, ampak zdaj si me spomnil. Travme. Ampak to je prav ono, tako, ko si še mlad pa neumen, pa je prav ono tako, if this was any other country, I would lose my kidneys. Like, I swear. Tukaj ti vzame se denarnico. To je res, ne vem, a so bila v Shibuya ali pa v Akihabari. Po neki trgovini smo hodili in tako jaz pač gledam te nek craft store, pa gledam te pač cute, I don't even know, nek sanerijo stav sem gledala. Prijeta tako dve punci do mene. In ena je bila tako 16 carat, druga je bila pa malo starejša, ne vem, tako 23, 24, whatever. In pa ona tako, do you like these characters? And yeah, I like these too, kawaii-ne. In pa veš tako, where are you from? Wow. In pa veš tako, pač ti so pa še dena vidja, ne. Ja, in pa je tako, do you want to get drink with us? Ok, pa je pač no, Viko, a veš, pač ti so, gremo tam na nek tija, ne, pač kao, pa rečo, to je pač neka restauracija, ne, pa imajo kao, you can have all you can drink, pa lahko tam sedimo, pa se malo pogovarjamo, ne, itak, pa v redu pač, v redu. Če si kot turist introvert, je to najhujš, ker če pride taki ljudi tebe sediti in jih ne upaš zavrniti. Ja, ampak si, najslabše, ker to sta bile tako res, zgledale totalno dve normalni pač punci. Približno ista starost, ko mi dva, pač whatever. Gremo tja, ne, in se usedemo in pa pač vida se useda, ne, gremo mi dva po drinke, ne, kaj bo pila. Pa tako, meni je že to malo creepy, da ti nekdo pijačo prinese. Jaz sem pač, ko sem šla sama iskati, ne, pač, I'm sorry, like, pa tak, ne, se bojo mi dve, tako, ok, bom črno kavo, ne, pa nek sok, pa tudi. In pa oni dve, tak sem z vodo prijeta nazaj. In pol sta zaspala in sta se zbudila. Ne, ampak to je bila pač moja misel, tako, ker this is kind of creepy, ne, zakaj oni dve sem vodo pija, zdaj smo bila pijemo vodo. In pa se mi tako sedemo in pa imam 5 minut zatem, ko smo sosedli, oni dve tako, do you know about Japanese prayer? In pa tako, no, like, ok, ne. To taki mas. Dejansko pač tisto in pa začeli razlagati, da so budist, pa da če sva kak tempel videla in da če bi rada šla z njima pogledat. Pa so tako, mislim, če se hočeva naučiti, v bistvu je prvo rekla, če se hočeva naučiti prayer. To pa se doista šablona. Ja, ampak this is like bizarre. Like, I cannot, I don't even. To si predstavljam. In pa veš tako, reče, ok, lahko se naučimo prayer. In pač mi dva še malo tako pečemo, tako stavite, ok, no, gremo se naučiti prayer. Tako, kam? Let's go in pa jaz tako, ravno sva, me prodajaš nekako kot 10 evrov, all you can drink, da mu lahko ful časa tle in zdaj me tle preganjaš, ok, pač, ok, ne, v redu, gremo, in pa tako, ok, kam pa gremo, ne, povejte kam. In pa gremo in tak na vlak, ne, da jim pač gleda nekje, na GPS-a, pa tako, ker dejansko je nek tempel na tej postaji, ne. Ok, a veš, mogoče gremo res tempel pogledati. In pa na vlak, ne, ona ta starejša, ne, jo nekdo kliče in je že to full awkward, kdo pač na Japonci, na japonskem, na vlaku si ne. Nihče se ne uglasi na telefon na vlaku, no way. In ona gre na telefon in pač tam itak še peta, ne, in pa tisto, jo pa prekine in tako jo še kliče po mene 3-krat na vlaku. Nekdo je nekaj govori noter in vedno, ko je šla ona na telefon, je ta mlajša, tako zelo, ona je
bila vse čas tiho in takoj, ko ona šla, ona tako začela Prevzela. zelo agresivno, tisto, look, like, cute cat, my cat, look, cute cat. Concentrate on me, not on her. Me. Ja, Distraction. In je že to bilo tako malo, tako, ti dve ženski sta full sketchy, a ne? Jep. Pa gremo dol iz postaje in pa dajem pač gleda na GPS-o in mi tako začnemo hoditi stran v turne smeri, ko je to tempel. In pa mi dva tako, okay, like, this is kind of sketchy. Ura je bila 6 večer, tako da je še bilo načeloma svetlo zunaj, bilo poletje, ampak so bila tako, a ne, da če bo tole šlo v neko ful čudno sfer, we're leaving. Yep, In pa ona starejša spet, oh no, I have to go to 7-Eleven, get something. In tako, si gremo skupaj 7-Eleven, it's literally 10 metrov stran je to. No, you just walk, I run. In pa tako teče v ta 7-Eleven in mi tako lepo počas lagano in tako prije čez 1 minuto ven, pa spet na telefonu. In mislim tako, okay, da se ni nič kupila o tem 7-Elevenu, like, what's going on. In pa pridemo tako do neke podrte bajte, ko je, mislim, ni podrta bajta. Bila je nek tak apartment, niti ni bila zapuščena, nek tak zdelan apartment kompleks, ko je izgledal, kot da ima še tako nek šelter od spredi, če mene vprašaš. Prav anime sceno vidim. Ampak, ja, ne, tako neke lesene mize, pa tako neki ljudje v uniformah tam in mi dva ti zgledamo in ona tako, da prinese 2 te knjižice, ko je noter molitev in pa se usedemo in mi tako, ok, now you repeat after me in pa na, pač ta prayer, ne, mi beremo in ona gre tako z nama čez cel ta prayer. In pa ta starejša, ne, tako spet prebije, do you have your passport? Can I have your passport? No! In jaz tako, ne, like, sorry, nisva, sem na telefonu mava sliko, veš, tako nekje pozabila sva, sorry. In pa ona, zakaj rabimo pač ID? Pa ona tako, yeah, because we go drink beeru. Okay. Drink beeru, a ne, in ona pa cela tam neki distress gleda in pa tako, ok, pa tisto, pač, why do you need our ID? Ja. In pa tako, ok, očitno je pa obupala, ne, in pride s tem formam, pa je rekla, no, like, če hočeva iti v tempel, da morava pač te forme izpolniti, ne. Da bo ona za naju Forme, izpolnila. katere ne znaš niti prebrati. Ja, ampak je že bilo tako creepy, ker mi smo se, ona ne je vprašala, kak rojstni dan mava in pa je bilo tako, can you write it down? A ne, so rojstni. In pa je že tako prav na formi imela najne rojstne dneve, pa tako opisane. Was kind of, pa itak mi dva tako dava nek fake address, fake telefonsko številko, pač tisto, I'm not giving you, pa so bila tako, zakaj to rabijo? In pa ona tako, because to send you postcard. I don't want your postcard. Yeah, I don't want your Literally here. Give me a postcard. Pa, a veš, da tako, pa eni prbije direktno tako, you know, this is a little bit creepy. In pa, prav. Ja, pač je rekel, you two are a little bit creepy. In pa li tako, ona ta mlada tako, takoj instantno ven potegne telefon, tako, look, cute cat kitchen! Oh my god! It was a Q-word! Look, cute cat, not creepy, cute kitchen! Tako tisto, are you? In pa so bila bada že tako, I'm not creepy, I'm cute. ja, tako, it's really bizarre, pač how do you process this? Like, nekdo ti reče, da je pač cela situacija creepy, ona tako, Ja, seveda tako. cute cat, look, cute cat, not creepy, cute cat. V sili pokaži mucko. Ja. In mi da pač tam gledam in pa tako iz ene dvorane, tako prije skupina ljudi ven in je tudi par tujcev bilo zraven in tako, I swear, mi dva so tako v slovenščini se spogledala, pa tako, no, vsaj ni suicide cult. Okay. Like, I don't, it's first time in my life, da pač, Japonska je drugač full safe, ampak this whole situation, in pa so bila tako, well, they survived in greva noter, a ne, in pa tako molimo, ja, ampak smo dejansko moli in pa tako na koncu te molitve tako reče, we have 2 new members today, let's get clap, in pa veš, vsi klepajo in pa se zahvalijo tem dvema puncama, ampak unim puncem se zahvalijo, tako, ker sta novega rekruta dobila, in pa veš, tako one, tako, okay, like, it was nice, right, prayer po temu, in pa naj pospremta do postaje, pa tako, we will go with you, we can like hang out some more, in pa greva tako, ko sva stopila čez postajo, čez to zaporo, pa ona dve tako, well, see you next time you're in Japan, in tako, No. What the hell? In pa res, ko mi dva, a veš, tisto iz une knjigica, ne, pa nekako prepiševa tekst
Ja. In ugotoviva, tako so neki Reddit posti bili, pa neki posti, da je pač to kao nek weird, pač nacionalistic Buddhist cult, ko verjamejo, da je pač prva Buda bila Japonska in da delajo baje full shady stvari in da so najhitreje rastojoča religija na Japonskem, zato ker manipulirajo tujce, zato na tak način, da se pač rekrutajo noter in da so full scary, da ko Japonce rekrutajo, je nekdo pisal, da so se jim tako, da so ga isto tako zvabili in da so se jim pred vrati, pred stanovanjem, da so kar tako en dan so prišli in so bili tako, we miss you. Zato ne daješ svojega naslova. Ja, in je dejansko tako. In pa, mislim, je bila tudi en funny story, da se ena dva rabila prevoz in da je pa nekdo kar tako randomly ima prevoz, da so taksi čakali in da se kar tako z avto stavi v dežju in reče, da jih bo on zapeljal, da gre tudi tja. In pa, da se še mora sam nekaj ustaviti, da ga isto v ta tempel zvali, ampak da ga je pa dejansko domov odložil, da ga je peljal domov, ampak to je pač hudo. What is the story? Torej, kaj so vaj še pol kdaj dobili, vaj kontaktirali? Mislim, se nisva dala. Ja, razumljivo, ampak tisto see you back in Japan, mene je bilo prav strahitno zdaj na Japonsko, pa vse. Naslednjič moraš pač samo biti bolj agresiven, pa reči ne. Ja, ne, to, a veš, to je pač ono, ko si mogoče malo introverted ali pa šaj, pa awkward in pa ne moreš. Pa vidiš, je Japonsko, vse se blešči, misliš, da ti vsi dobro hočijo, ampak je nekaj. Pa je ful varna država, po mojem, če te v kjerikoli drugi državi nekdo tako neko podrto bajto tam zvaleti, da prideš več ven. Meni je najbolj ta zgodba odstopala pri temu, da Dejan je šel vsem tem zraven, resno? Kak? Tako da ja. Dejan je šel with the flow. On je pač v novi državi, ne hotel sem izkusiti. Ne, on je bil zelo suspicious drugače. On je res, da bi on skopal prebil tako je to creepy. Njemu je alarm veš čas šel. Po mojem je obema šel, ker smo se zelo slovečili, pogovarjali tako, are we gonna die? Ampak niso pa nič denarja hotel, karkoli. Ne. Ok, vredi. Samo tebe. Samo tvoj flash, ki ga žrtvujejo pol nekoč down the line. Verjetno kako ledvico. Samo za ledvice. Ja, verjetno kako ledvico pol. Ja, ne vem, mislim, res bizarna situacija. Ko če bi saj denar od tebe vzeli ali pa nekaj še mogoče takojico scam. Ne, tle je pač dobesedno šlo za to, da pač rekrutajo nove ljudi. Psihološka finta, da ti nič ne vzeme. Zato je imel totale Welcome to the NHK je imel kar nekaj tega, ne? Multilevel marketing, pen suicide, ne? Grup.